Kan ni kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Kakenhun ka bakersaan pura ban pelong ano ya ka kasi social custom of lineage First Amendment Bill Arja Kapra. Kabahapo kalama jong ka sandor tipkor tipkha yang teli ngeu nyutrep. Ne ka balaju tep lengkot kum kesti. Henne kasngi ka nyutrek mentau naiweng Arja Kapra. Kalalit bo ya ka dorkhas hakmat ulat kejala utat hagata roy. Bandawa na ba unmunjurno ya ka kasi social custom of lineage First Amendment Bill 2018. Bat kumjuru ya ka kasi social custom of clan administration Bill 2018. Ya ka baka dorbar jong ka kasi Hills Autonomous District Council. Dangshen kala menjor ya kini bill. Ya ka ni ka jingdawa la kersan langru de kiseng balang ki bakentop. Ya ka kasi Students Union Girls Wing, ka New Trap Youth Council, ka New Trap National Youth Front, bat ka Federation of Kasi Jaintia and Garo People. Ka Presiden nyo ka state ka Kong Davy Tongpe, habay keren berkinong patay kubor, hadin ka jing kendo yulan. Kala itu bana kalyang utatha gata roy, ulakular bat menjor khmat jongki, ban pelong ano ikitigi bil. Handrai ka basa menta kadai pat setangha ka sarkar jala, ling bakatnat District Council Affairs, ka ban sapha no yikinigi bil syaulat. Kadai ka jing kendo singi bat ulat, ni da so kimen na sha bingi no la liu ba so thu ba ndi sha kumba hang to ki po bala lek ula so tanat da gijing batai jong ni ba di komba da ro phangane ka bil ba khamta ma phanga jong tan rai ngi kun khasi badu da so thu ro ji jongi problem jongi badu da kula rubun aya ka tak assurance u ai ba un aya ka tak asan jong phanga bil handai ka ba so phanga pa de menta ka long ba ka jing sha ngi latip ba ka bil ka la poi sha governor andang ngi lawan cha governor pa de Governor ong baka bil kam push ko. Kajing nak kam kai kare state government ane DC. But ni nak kalian sengi amdi kutang ke state hakata ka member ndam bingi lawan ai so governor. La dong kajing soy na president jong HNYF, FKJGP, perlok kasi Students Union Girls Wing kinon ka ni. But kumjur nak HYC nilai dagi santeli geseng ban ai member ndam show governor. De andre andang ila poi peding ilap ba. Ke state government imat kala bat syakabat kala lek kam kai ne bil. Haba lalong kumba gilek kam kai bagajat benda jungiru kini dagi bills ki badon kam tam ta riba jat benda jungi ban yok gejing ada handre ha bangi poyang ni andang ilati ba ke bil kam pat poyang ni nam song krikti ni ha ban le wat kita ke bil balik ka sakut hang teh DCA lan ni balik kan ke state government ka lek kam kai nak long governor ul ba 100% un aya ka assure ya ka asan jeng u batu sneu thoro i problem sini udah ya thoro ngi phang gejing e nama ba uru ula chalu jeng ula dan sini usneu thu i problem sini kung ga jai benda jungi batang katai ba minta kolong ba mida sneu ngi kwa ban kili jeng tilang state government balik ka paslem ban pha ikani ka bil chau governor tang katai bangai kwa na ga state government ba ka de ban pha ploy bat kumjur ban ai ka recommendation na mar ba ngi scam ba kila pule bhai ka to ka bil la de pan bahaya ka bat don hiru ka badon kita gi problems ki ban wa nene kita gi loopholes handai kita ka bil ka balak ban balak biang la pen biang bat ka balak ru ban ai jing da shishangi Nagilong governor tangkat tahi ba ulong 100% ay asan sinang kabil udah suatu sisa ya kecil aja ni.